زۆر خوشحاڵم ئەمڕۆ ئەم ئێوارەیە لێرە لە هەولێر پێشوازی لە جەنابی مسیۆ ژۆن نۆێل باغۆ وەزیری دەرەوەی فەڕەنسا دەکەین. سوپاسی جەنابیان دەکەم کە لە چوارچێوەی سەردانیدا بۆ عێراق سەردانی هەرێمی کوردستانی کرد. ئێمە گفتوگۆیەکی فراوان و بەرهەمدارمان سەبارەت بە پەیوەندیەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان لەگەڵ فەڕەنسا و گۆڕانکاریەکان لە عێراق و ناوچەکە ئەنجامدا. ئێمە دۆستایەتی و پەیوەندی مێژووی فەڕەنسا لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان بەرز هەڵدەسەنگێنین. جەخت لە پابەندبوونمان بە پەرەپێدانی پەیوەندیەکان و فراوانکردنی هاروکاری هاوبەش لە هەموو بوارەکاندا دەکەینەوە، بە تایبەتی لە بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیری و هاروکاری ئابووری و کلتوری و بوارەکانی تریش. هەر لەم دەرفەتە سوپاس و پێزانینی قۆڵمان بۆ فەڕەنسا و جەنابی سەرۆک ماکرۆن دووپات دەکەینەوە بۆ پشتگیری بەردەوامیان لە عێراق و لە گەلی کوردستان بە تایبەتی لە کاتە سەختەکاندا. چاومان لە بەردەوامی هاوکاری و هەمەهەنگی نێوانمان هەیە بۆ خزمەتکردنی ئاشتی و گەشە سەندن لە ناوچەکە. جەنابی وەزیر دووبارە بەخێر بێی بۆ هەولێر. مرسی بوو. بەرێز سەرۆک بەرێز نێچیروان بارزانی کێفخۆشیەکە مەزنەش بۆ من کۆ ئیرۆ بوارە لە هەولێرێمە ji bo serdana min a yekema Iraqê ku min bêyî serdana Kurdistanê nedixwast. Waz dixwazim spasiya we bikim Serok Mesûd Barzanî û Serok Wezîr Mesrûr Barzanî bikim ji bo pêşwaziya we ya germ şahediya dostaneya we. Ji ber ku dostaniyeka taybet e di navbera Fransa û Kurdistanê gelê Kurd û gelê Fransî de heye. Zêdetirî 3 salin me li ser bingeha têkoşînên hevpar û pabendbûna bi azadiyê ve têkiliyên xurt û biratî pêşxistine. Bi însiyatîfa Fransa bû ku di 5 Abrîla 1992 Encûmena Ewlekariyê Netewên Yekbûyî biryara 688 pejirand ku bingeha otonomiya Kurdê li Iraqê avêt. Divan demên dawî de şerê li dijî Daişê têkiliyên me xurttir kir û ez bawer dikim ku ez dikarim qala biratiya çekana rastîn bikim. Leşkerên me berdewam in di vî şerî de li kêleka pêşmerge hêzên ewlehiyeyên Iraqî û hêzên Sûriyeya Demokratîk. Ez dixwazim li ber we silavê bidim wêrakiya pêşmerge, qehremaniya wan û qurbaniyên wan. Bey parastina pirrengiyê li herêmê li rojhilata navîn aştî û aramî nabe. Min berê ji pratîkê ji Patriyarkê Kildanî Birêz Sakor e got ku min dolsaziya bêdawî ya Fransî jê ra aniye. Dîsa îro min ji we re piştras kir Birêz Serok her wiha rayedarên herêmê re di pirrengiya wan de ji hevgirtina Fransa û rihê diyalogê ku me girê dide. Hevgirtin di serî de li hemberî Daişê dijminê me yê hevpar ku tevî lawazbûna xwe jî hê jî dikare êrîş bike. Ne Fransa ne jî Kurdistana Iraqê ku her du jî bi awayekî hovane ji aliyê terorîzma îslamî ve hatine ceribandin. Nikarin gefa ji navbirina destkeftiyên 10 salên şer bixwin. Em bi biryarin ku di vî şerî de her alîkariyeke pêwîst bidin hevparên xwe. Hevgirtin her wiha li hemberî encamên pevçûnên ku tevahiya herêmê ser û bin dikin gelek navendên krîzê hene ji şerê li Xezayê bigire heta alozî bi Îranê re her wiha encama hilweşîna Beşar Esed û kêşeyên derbasbûna Sûriyê û eger hewlên di sala 2023 û çileya 2024 de di dilê xwe de hatibe birîndarkirin jî Iraq û herêma Kurdistanê bi giştî karîne xwe ji van aloziyên herîmî dûr bigirin. Ew beşdar dibin di hewldanên aramkirinê de diyaloga siyasî û dîplomatîk ku em bi rayedarên herêma otonom re didomînin ji bo aramkirina rewşeke neyînî ku bi komkujiya terorîstî ya heftê cotmeha 2023 dest pê kir gelekî bi qîmet e. Ez bi taybetî qala hevahingiya me ya nêzik dikim Birêz Serok ji bo piştgiriya hewlên Jeneral Mazlûm û hewlên hêzên siyasî yên Kurd yên Sûriye ji bo yekbûnê û bandorekê erînî li ser derbasbûna ku li Sûriyê diqewime da ku were soger kirin.
پرنگی ماف و برجواندی کردان و همو پیکاتین سوریه و برداموی شر لدجی تروریزم اسلامی از دمک نزیک دل سر و مجاره به جنرال مظلوم را با آخون لهمبری وان دجواریان فرانسا هیجی قانعه که هیزا سازیان دموکراتیک و کردستان عراقی لهرم میناکک پیشکش دکه هیزکه اف همو مجاره هلبجارتن یاسایی ین که جوتما بوریده لهرم اتونوم هاتن کرن و هلبجارتن یاسایی ین فدرال این که تی پلان کرن ده پاییزا پیش ده بین کرن فرانسا پیشگری ده و ده بردوان به پیشگری وان پروژه هلبجارتنه بکه اف همو مجاره گوتو بیجن که نها جبو آوا کرنا حکومتا هرمی تین کرن که کردستان الهمبری آلوزین هریمی بخورد برخوادر تر بکه. اف همو داویه ده مجارا دیالوگا دنوارا هول رو بغداد ده که فرانسا باواره که او دکاره یکیتی اولهی و برختواری عراقی خورد تر بکه و بوی اوای اولهی و برختواری هرم اتونوم دناو دجی. برای سروک کارین مین هفبج ین فرانسی و کردان گلکن چالاکین مین دیپلوماتیک و چانتی لکردستانه دجیانا روزانه ده دبن سدما پیک هاتنین بربچاو. از هاتمه کوجواره دلسوزیا خو یا جبو وی تکلیا اونو کرنا و دوباره بکم تا کو ام به هفره بردوام بکن ده آوا کرنا پیش روژه ده. اف واتایا چالاکیا میه جبو پشتگیریا پرورده جوانان به ده انستیتیا فرانسیا هولره انستیتیا فرانسیا روجلاتا نزیک و هر دو دبستان فرانسی دانیل میتران لسلیمانی و هولره. اف سازیم بشدار دبن ده بلاف کرنا زمان فرانسی چاند و پیو گوهرتنا خواندکار و زانیاریان ده. هر وها امبریا پشتگیریا خو جتیکلین کار پشتگیریا گشپیدان ابوریان کردستان بکن با فرما ابوریا فرانسا کردستان را که ده ایلونا بوری ده هات دارخستن. دینامیتک هات دست پیکرن که امه سرمایه بدن که تیکلین خوین ابوری هین خورتر بکن بری سروک اف مجارن که من دخواست بوا و رایدارن هرم را با آوایکی وکری سر با آخذن. از وان در روح دوستانی هفگرتن دلسازی آواد ناورا فرانسی و کردان ده.